Hello guys, leo nimeleta habari yenye inahusu wa baba, wa kaka, wa mama wenye wako na watoto wanaume wenye mnatarajia kutailisha kufanyisha circumcision, au wa kaka na wa baba wenye mko na programu ya kufanyisha circumcision. Hii ni habari yenye inawahusu. It's very important. Msikilize na mpartage a maximum kusudi watu waweze kuelimika na tuweze kusave lives. So ilikuwa ni habari ilinikumbusha hii habari ilikuwa kesi yenyewe nilipokea jana kazini. So ilinikumbusha tukio lenye lilitokea miaka iliyopita wakati nilikuwa niko etudiante wa kiganga mwa hospitali moja kubwa. Sitaisema jina, but ni hospitali kubwa. Kesi yako ikishindikana kwa hiyo hospitali, ujue kama weye unangoja tu kwenda kwa baba. So huyu mwanakaka nilikuwa napita, ndo nilikuwa ningali nafika ukazi kwenye ningepaswa kutumika nifanyise stage. So junior hospitali kubwa nilikuwa napita masal komini ni mengi, but nifika kwa hiyo moja nilikuwa napita, huyu mkaka kalalamika, ananiita mlugha yake, sister come, it's gone, all it's gone. So nikaenda namuona anasema it's gone, kisha anacheka, but ile cheko yake kunaonyesha kama yuko traumatized pako kitu chenye hakiendeki. So nikamuuliza what is gone, ndo akaniambia maana yake it's gone maana yake imeenda. So namuuliza nini imeenda, akafungua shuka ndo akanionyesha, nikakuta kama sehemu zake za siri hakuna, wameskata na kidonda kilikuwa kiko wazi. And then akasema anajiexpress tu uchungu wenyewe alikuwa ananiambia sitazaa, sitakuwa baba, iko naniambia. Nilikuwa tuliko pale niko namsikiliza, akamaliza, nikamwonyesha kama namuelewa, and then nikamwambia nakuja. Nikatoka nikaenda kwenye nilikuwa niko naenda, and then nikasikia habari yake. Sasa huo kijana alikuwa victime wa circumcision yenye ilikuwa haiko safe, circumcision yenye ilikuwa haiko septic, circumcision yenye ilitendeka na watu tu wa mjini wenye hawana experience. Huyu mwanakaka alienda kufanya circumcision selo kutime yake. Kutime yao hawakwaji wana circumcise watoto wangali wadogo. Walikuwa na tabia ya kwenda kwa circumcise watoto wenye washaeneza miaka a partir ya 16 kupanda. Wanasema wanataka watoto wasikie maumivu na donc vijana wasikie maumivu, na manyere yenye utavumilia imo maumivu ndo itadetermine wanaume wako. Wanajua ukivumilia yale maumivu kule kwenye mtakuwa mlienda, c'est-à-dire we sasa uko mwanaume shujaa, mwanaume rijali. Ule kaka walienda kule kwenye wangevifanyizi, wazazi waliregrupe watoto, wakawatuma watoto waende kule. Walikuwa wengi, wakifika kule wanawanyanganyanga matelefoni, hawaruhusiwi kuango communication na wenyewe walibakia jili wa focus kuma activities zenye zinapaswa kufanyika kule. And then kaka na alienda kama vile wenzake, wakatailiwa kisi vingepaswa kuendeka na wakaanza kuparticipate muma activities zingine zenye zingepaswa kufanyika kule. Malheureusement kaka sasa yeye kidonda chake kikawa kinamsumbua, kikawa infected. Walimpa dawa lakini hazikurepondre kwa ule muda. Ikabidi ule kijana baada ya siku 7 anaona hali yake inakuwa mbaya, akainsiste wamuite mama yake. Wakamuita mama yake kutelefoni, mama yake akasema mumlete immediatement, mimi mtanikuta kwa hospitali. Wakambeba wakamfikisha kijana kwa hospitali. Baada ya kumfikisha kijana kwa hospitali, waganga wakamuexamine. Baada ya kumuexamine wakasema tunaona kama vile infection kubwa, na kidonda chote kiko colonize, sehemu zote za siri ziko colonize na microbe. So c'est-à-dire akibakia nacho
itaendelea kujimultiplie na ule kijana atakufa. So shwani yako, swate tumkate au ache akufe na infection zake. Mama akasema mumkate juu ya kusofi uhai wa mtoto wangu. Juu ni kijana wa miaka 17, hawezi akasinye consent form. So mama yake ndo anapaswa kuchukua hiyo consent form aisinye kwa sababu yeye ndo mkubwa. Wakasinye, wakamkata ule kijana sehemu zake za siri. Baada ya kumkata sehemu za siri, kijana sasa aliamka, ndo alikuwa mwa hiyo shock. Ndo pale kwenye alikuwa akiona mtu anapita anamuita, na ndo maana aliniita na mimi sasa nilikuwa napita niende niangalie venye vilimtokea. Na mwenye alikuwa ananiambia it's gone, imeenda, sitakuwa baba tena, sitaoaga, itakuwa aje, sijui kama ata survive. Hayo ndio yalikuwa maneno yake. Watu namwangalia, namsikiliza, namuelewa, na nikafanya vile ningepaswa kufanya pale, nikashika njia nikaenda kwenye ningepaswa kwenda. Palikuwa option ingine ya kusema huyu kijana wanapaswa kumfanyia transplant, lakini sasa transplant sitadiri wampatie kiungo sehemu ya siri ya ungine mtu, kwa sababu zinapatikanaga sometimes. Kwa kama vile mtu alikuwa anataka kuwa pede, mwanaume anataka kuwa pede, ameshajisikia kabisa atakuwa pede, wanakuja kwa ile hospitali wanawakata, kisha wanazipatia wenyewe wanazihitaji. Ni option ingine. Lakini mara nyingi mwili unakaga sometimes. Mkazi moja ilionekana mwili unakoga unazirejete. So ile ilikuwa ni option moja. Lakini sasa wakamusema wanamweka ni kulist ya attend waiting list. Walimweka kulist. Hatujua alipoki tukua hatujua atafikiriwa siku gani, kwa sababu demand ilikuwa iko high. Demand iko kubwa kwa sababu pako watu wengi wenye vinawafikiaga wanawakata sehemu za siri kutokana na circumstances tofauti. So hata kama vile ayo sepsis, au unakutana wengine walifanya maaksida au walipigwa masasi akaenda sehemu za siri ikakufanya dommage kubwa, inafikiria wanaikata. Sasa lakini bako hao watu wengine wenyewe wako wapede, kategoria ya wapede, wao wanakujaga wanazikata juu wanataka kuwa wanawake, wanawatengezea sehemu za siri za wanawake. Viko vinafanyika, wanawakata wanaume wao, wanaupana sasa kwa mtu kama ule kijana mwenye anahitaji yeye kuwa mwanaume, lakini mkaa nyingi wanaonesha kama miili yao inazirejectaga. So jo ilikuwa matatizo yenye yalimtokea ule kijana. Lakini tatizo lenye linatuma mimi niwahadisie ni kitu gani? Palikuwa ndio pako solution yenye inaweza ikatokea. Hapo ni mwichi za maendeleo, ndio kuna hiyo possibility ya kupata mtu mwenye atakupatia ingine sehemu ya siri yenye atakubandika. Na inatumika kama vile gisi ingepaswa kutumika. Lakini tatizo ni hiyo mwili inaweza ikairejete. Hiyo ni possibility yenye iko kule. Nyumbani hatuna. So pour dire ni kusema, mzazi unataka kufanyisha circoncision mtoto wako, mbebe kwa hospitali yenye iko na reputation au yenye iko koni. Usiachi mtu wowote tu mwenye hana experience aje kumtahili mtoto wako, au akutahili weye kijana au weye baba. Uende wakufanyizie circoncision kwa hospitali yenye inajulikana, yenye iko na reputation, kwenye watakufuatilia. Vile vya kufanya circoncision nyumbani sio vizuri, vinaweza vikaleta matatizo kama yule kijana unajikuta umepoteza sehemu za siri. Oro kijana alikuwa traumatized to a point yenye tunaogopa, tunasema akienda nyumbani yeye peke atajipa sumu. Hatuna uhakika kama anaweza kangojea afikiriwe kuliste na yeye akupokea ile sehemu yake ya siri kutokea kwa wengine mtu. Tulikuwa tunahofia kama akienda nyumbani atakufa kwa kujipa yeye mwenyewe sumu, jila atajiona kama haiko mwanaume wa kutosha. So wewe kama vile mzazi au kama wewe mwenye mwanababa au mwanakaka unataka kufanya circoncision, nenda kwa hospitali yenye iko repite waweze kukucirconcise vizuri, na itakuwa vizuri na ni kwa afya yako, na itakulinda as well na ile kitu ya infection zenye zingeweza kubeba uhai wako. And then tunaishia hapa leo. Ndawaletea ingine sije ya magonjwa yenye yanabanaga watu wenye hawakucirconcis, jili na wewe uweze kujilinda nayo. Bye for now.